Hai minaze hegima I zai hai minaze klum micro keuzi ngkai kana sumai hegi gede reinsa Paulia gai ratling Rajasthan ge hanai kum tingkum kumjana jeng kai kachum State Legislative Assembly election bam rablam gene BJP menai Congress me rand sangja du him changra hangena lamui lei jana party kana lui election rally bam besdu nrid sangja lamui lei jai Rajasthan kota ge election rally bam ge Indiaram go Prime Minister Narendra Modi ne Rajasthan state ge exam paper leak pe Zeme namra me ngora hange changchang blam ge Rajasthan government ekan same Congress me je kangi dile jane Indiaram go Prime Minister Narendra Modi ne saja election bam kagdai bige Rajasthan ge BJP mena duiwang dina Rajasthan state ge exam paper leak pe Zeme namra me ngora hange changchang blam ge kakzau me pere ge action lugule je duka chedile za Indiaram state bam ka chamcham ge ne Rajasthan kota ge lesi namra me lesi ge tera hange wanglei kagna Congress party mena lesi na me kaning bejate kan siale tetibe ting komingeu lungge je ka chedile jana Congress mena exam paper ramele ne je du zolei pause zigne Congress party me je lutolu je Rajasthan state ge BJP mena duiwang dina exam paper leak pe Zeme namra me ngora hange changchang blam ge kakzau me pere ge je action lu singulei je ka chedile jana tetibe tangma ge cricket world cup India mena Australia me final talu je India me Australia me dagene 2 lakh ti blam gene Congress leader Rahul Gandhi ne Indiaram go Prime Minister Narendra Modi pere ge samsan sia gai blam ge BJP Lok Sabha MP Ravi Shankar Prasad ne Congress leader Rahul Gandhi je sam ka ne dile daigum je Indiaram go Prime Minister pere ge agum je samsan sia gai lo je suppose gene klunbe ki ra hanger nangule je ka chedile jai BJP Lok Sabha MP Ravi Shankar Prasad ne saje India manai Australia me cricket world cup final talu je India me Australia me dagene 2 lakh ti beze Indiaram go Prime Minister Narendra Modi pira hange wangbei bizigene leije Congress leader Rahul Gandhi ache leije salei suppose zigene Congress leader Rahul Gandhi Indiaram go Prime Minister Narendra Modi pere ge klunbe ki rahange nangule ije kachule za Rajasthan state ge assembly seat hainagu naikum tingkum kumsana jang kaije kachum state legislative assembly election je wangdara ba kru ke jing kaije mingye mai de zaina bamgu de leije kachudle jana election bam loi luja vote sei daira baza ndui ke zik chumai de zaina sei dai gule ije kachudle jai chuna Rajasthan state ge legislative assembly member haina pungbugu terms loi ga daira baza makum tingkum chana jang kaije madai kre ke zik reuze madai mai de zaina loi ga dai gudle ije kachudle jana ta ti bating kum chana za kreuze te set kum ge Rajasthan state ge assembly seat hainagu election je ndui ke ge bamle ije kachudle jana Rajasthan state ge tatibugu election BJP mena tati bating kum chana za kreuze ge chum kum ge Rajasthan state ge seat hai ke za raksruk za ge chum duiwang le je kachudle za chpau kum ge za Rajasthan state ge BJP mena government e kan sabdle jana tati bating kum chana za kreuze te set kum ge Rajasthan state ge Congress mena seat raks squeeze duiwang dai jana BJP mena raks na za ge chum duiwang za member hai na bam ge za Rajasthan state ge Congress mena majority wang dip zigna government in sab ka kadai dile je ka chedile Zane Manipur ge kaklebe kakbok be pet belam gene Mizoram state ge pakpeze nse komze ngara hange kacharang kang Mizoram go government ne Indiaram go central government je ki je bamdele kakne chunare changje Manipur ge kaklebe kakbok be pet belam gene Mizoram ge pakpeze nse koma hange ngara hange kacharang kang Mizoram go government ne Indiaram go central government meje ki gai bije chunare changje Indiaram go central government lam gene kacharang kang kangabe peimre le je ka chedle zai Manipur ge kaklebe kakbok be pet belam gene pnui ki nga diza Mizoram state ge pakpaza nse komze chunare changza Indiaram go central government lam gene kacharang kang kedu ngamak bzi gene state ge bamrame pnui lung siak sangza lalai je ka chule zane Manipur ge kaklebe kakbok be pet belam gene tribal cookie me chama jana inki me chama mina chang reksruk je snare me pnui ki nga di dle je ka chedle zai chpau roge mina chang kreuze kana me chuna Manipur gene pakpa je Mizoram state gen se ko zelale je ka chedle za Indiaram go central government lam gene ka charang kang nga mak bje gene civil society organization lam gene haraki lam gene jana government mata temra mena nga be bigene teuze lung zelale je ka chedle Manipur gene pnui ki nga je pakpa je Mizoram state gen se ko mra me
Zana Israel manai Palestine me hrai te blam gene Gaza ga lungka hrai me Palestinian refugee meze ngara hangye United Nations Agency mene let kai bige India menale ze Palestinian refugee meze ngara hangye kacharangkang $2.5 million nga gaidle ze kachble zachuna India mene Palestinian refugee meze kanga be kacharangkang $2.5 million ge India mugu rangkang gene pidina ting tigu I get $1 ge kangrex na zamadai tinge $2.5 million ge krol kreuze te seze lakrex te seze changrex ruk zemingeu ze haimingeu le kagane $1 ge chuna tinga kangrex te seze madai pere hangdele suppose zigne $2.5 million dina India mene chuna Palestinian refugee meze kanga beze ai sona kira hange du numaire le za adar ka te ta te mele ne chi rahangya cho doi te medagane mbia chi le rahangya ting kum sangne megu adar ze update ra le ze ka chudele za Unique Identification Authority of India UIDAI mene sa ze chuna tinge megu other online gene update rahangya wangda raben dui ke zikre ze madaira ka changbya fees ze kang ringeu rune lula le ze ka chudele za chige ka cham beng mugu information nangji nango address date of birth gender mobile number email zane nango photo rames du helai daw dui le ze ka chudele kang ringeu gene The Eastern Army Commander Lieutenant General Rana Pratap Kalitane saze Manipur ge kaklebe kakbok be pet begine hazet kana kage gimi spy me dagane sute dibe changsrug ya sute changdi le zika chedle za changsrug gimi sute dibige ze chuna changke ze haiming rune te wangai dai zelamui zai changmadai ze haiming chuna re changze gimi sute tib ze te wangdai mare le zika chedle chipo zigene chuna state ge kaklebe kakbok be pep ze gimi changsrug spy me dagane sute tib ze te wangka maktane state ge hazet kana kage kaklebe kakbok be ze saura hangen no mai male zika Zane gdei rege gimine zemenam ze kapchat broge kam devlang bze Ukrainian gdei impew Ukrainian Sniper and Special Operation Servicemen le ze kachudle Ukrainian gdei ge Ukrainian Sniper and Special Operation Servicemen ne Russian spy impew ze kapchat bige sniper ne kilometer ke chumje meter height se dia ba kapchalu le ze kachudle zane chuna Ukrainian gdei gene Ukrainian Sniper and Special Operation Servicemen ne Russian spy impew ze khabege kilometer ke chumje meter height se backup chalup zigane gdei rege world record pane gdei rege gimi debe zemenam ze kapcha bige kam de langlei ze kachudle Zaichuna tinge Israel manai Palestine me hrei te blam ge Israel kdei go Prime Minister Benjamin Netanyahu ne saze mati ta dele ze kachudle Israel manai Palestine me hrei te blam ge dise ibete rahange ngom pora bze ai gene na micro ke zi inkai zikna sumai higi ge de rein sa po bza loi gai dele pi gai zain kingai ni mele ne ze to dele Ring